Voin hi November ni thum sang ni som ni pakhat ni lai ni ani a Mizo Official Channel clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule tuna chuan Myanmar news te kanom puang le don ani Thantlang khu an hal sakawangin Phubâ kan laveang Arakan Army-te le TNLA-te news kan mule kan hriatangin Oktoban som ni pakua sang ni som ni pakhat chomalamdar som pakhat borvel khan Myanmar Sipaite mi som rukchong te chuan Chin state Thantlang khu chu an roka ral thuam mangin mi poipoi soilo te chu an ri grab boka khochunga mi pui chen in le lo chu an ha sakhialani until nei hlu bu fairan te an lak sak boka he thil theng chungchang hi PDF lamin hria in rugru te chu an do le ta Myanmar Sipaite pakhat an kap hlumin ral thuam an lak sak nge ani kha boina kal zela khan PDF CDF le kenu te chuan Myanmar Sipaite ten Thantlang an halawangin Phubâ an lak tur thu te an soya Sipaite bas te an hal saka Myanmar Sipaite chu mi engemaw zat an kap hlum to bok ani he boina kal zela hian Arakan Army Kokant MNDAA Chatuang TNLA te chu an ngoi mai bik lawa November ni hi khan Myanmar Sipaite ten Thantlang Christian biakin le mimalin za somruk chung lai mai an hal sakawangin thu chua deng khong taksiamin an ti chuak ngalani chuan thu chua chuan Myanmar Sipaite ten Christian biakin le chena in Thantlang hi ama po in no hal saktowa tuna aya rap thak zokin an chelea Thantlang mai ni lo hetiang ang thil rap thak hi Myanmar Sipaite hian mundanga po an lo thlentir photo ani chu wangin Arakan Army Kokan MNDAA tele TNLA te chuan tuna tangin Myanmar Sipaite laka Phubâ kan la to don ani ti kan in hriat tere ti in thu chu an siam ta ani Myanmar Sipaite ten bom phum ru kan chil puak November ni sang ni som ni pakhat khan People Defense Force 10 Mokun Mountain Sigaing Regiona Boman Kamruk pakhat chu Myanmar Sipaite military iron car an ti mai chuan achil puaka Sipaite po an thinualani Chin Township Sigaing region hi Myanmar Sipaite ten an bai fo wangin he mun hi PDF te hian tranan la thar hle ani International Airline te chu tun thlachung khar alani don International Airline Myanmar ram chunga thloglu te chu 2 November thlenga khar alani ni tur thu Myanmar Sipaite Council noya Ministry of Transport and Communication Department namin puanga Myanmar ram chunga COVID-19 in kai chona control ani theinan International Airline thona lu chuak te chu control chu thil poimo takani angin International Airline lu chuak choltil lailok chu October ni somthum pakhat thlenga ruam man ani hnuwa November thatop thlenga po seile ani thu hriat ani ta ani Myanmar ma COVID-19 mu chu masak ber chu kumsang ni somni March ni somni pathum khan ania chumi nu March ni somni pakwa tangin International Airline tam tak chu choltir de vek ani chuti ruin tun din huna Thailand Indonesia ram tetelin thenom ram engmozat nen in kalpo ani theinante COVID-19 awanga sumdona tuchia siam thatani le theinante ro manna siamania heanin kai hruenana in mil turin in venna vaccine chiu zone in huapo in tlopo thuai theidan tu ro man megani thuan soibok ani kalimiawa mi pa pali man anni Sigaing region kalimiawa October ni somthum pakhat zandar sarivel khan ongmi ta veng pinta thanmual bula mi papali chu Myanmar Sipaite ten anman ti RFA na talang chung man tok te chu ongmi ta venga ompahni le ong thit sa venga ompahni an nia pinta thanmual bula ngakoyan chi alai man ani thu tual chung mi ten an soyani kalimiau township khothen khata Myanmar Sipaite anin kula khochunga po pinlon tongta le sanmuwa venga anom reng boka tunla hian bike le motorcycle te chu an check uluk thei hle ni in tual chung mi ten an soi bokani kalimiawa hian February ni khata tanga Myanmar Sipaite thu neina an lak nu tanga vo in thlengin civil mi zani chung man an ni to thu kalimiawa kongzo tu pol hroi tu ten an soi ani CDF mindat polin Thantlang tan Phubâ la in Myanmar Sipaite pathum an that chanchin kim changzokin
Chin state chimlam mindat khu Octobani somthum pakhat khan CDF mindat polin anlam bunawangin Burma Sipai pathum man thi thu hriatania Burma Sipaite an tha chan hi Thantlang khu an hala wanga Phubâ lakna ani thu an soi to ani chanchin kim changjok CDF mindat lamin thu chuan siami han puang te ang Chin state chimlam mindat khu Octobani somthum pakhat lai lamdar thum vel khan khochung si che jang sona duty Burma Sipaite chu CDF mindat lamin lo changin kan ka pa dar kar chan vel kan inka nuwa sipai pathum thin pariat vel anin hliamani tin an soyani CDF mindat lama thu puang tu ku yaman chuan atira chuan hun rem chang zonga ruam manna nena ka tung kan nia ma se Thantlang chungchang aron chuata ka chuan beilet ngal wata thang tin atlai ma ngein ruam manna kan siam nuwa kan thok chuak ta ani dar kar chan vel chu kan inka pa keini lama chuan silaya ka thoi liam pakhat ta oma anni lama chuan sipai pariat vel an hliama pathum man thi boka an ruang te chuan hnuk sonani tin an soi chu inka na zo hnu chuan Burma Sipaiten lai pui mangin an pong ka le vak maya si chejang sonbula biakin pakhat le chena in pakhat chu an kap chebokani tin an soya hei hi Octobani somni pakua Thantlang khua thu nei na la tu Burma Sipai Council Sipaiten biakin panhi le chena in za sumruk pali an hal chiat thung rulna ni thu CDF mindat chuan an soi bok ani Thantlang khua Burma Sipai Council Sipaite thil ti chu mihring suat na war crime ani thu GSC na puang Chin state Thantlang township chu Burma Sipai Council Sipaiten mihring chunga thil sual lian tak thlentir crimes against humanity mi pui suat na le war crime ten ena bo chiat non le na ani wangin General Strike Committee GSC chuan November ni khat khan thu chu an siama Chin state Thantlang khua chu Octobani somni pakua khan Burma Sipaiten lai puya ka pin main an hal boka chena in za somruk chuang akan chiat ba ka Christian biakin panhi akang chebokani hei wang hian Burma Sipaite thil ti hi mihring suat tu ni nan soita ani COVID kai hroina dan te azom thu Aung San Suu Kyi na soi State Councillor Aung San Suu Kyi chuan inkhawngaihna campaign laya vote zonga an chua laya mi pui lam nena anin dorna konga COVID kai hroina dan azom thu te November ni khata ni pido special court ain lan na soi chu thu au kil lam nai te ne tanga hriat ani November ni khata akot ni khan kumsang ni somni inkhawngaihna campaign an nei laya mi puilamin pon atanga chuaka ban pharan lo lawm chu COVID kai hroina dan nena in mil lo ni in Burma Sipai Council lamin an puwa chuti rualin pisu chi import le export section 8 le communication section 67 manga thu boi siam sak chung changa November ni khat khan ama pu tu thu hretu panga te chu thu zo fian ni thu hriatani chu thu boya chuan pisu chi chena in lu chuan i khan ama veng tu te get a duty te le personal assistant ten hena tangin in biakna jammer set an kol tian soibok October thachungin Burma Sipai lama mi somthum pakuan thi thu ni pido PDF ten an soi mi pui veng him tu pol ni pido le alliance pol te beina wangin October thachung khan Sipai somthum pakuan thia mi pui veng him tu pol ni pido lam PDF zinga po panhi an thi thu ni pido PDF chuan October ni somthum pakhat khan thu chu an siamani October thachung khan inka na voi nga chuka ni pido council bial chunga voi ni pido nena injom Pagu region chunga voi thuma chuak boka Burma Sipai Council lam thi te zinga hian Sipai mai ba ka police te po antela ma se hei hi Burma Sipai lam chuan thu chu engma na siam lawani mi pui veng him tu polama thi pani te chu ni pido battalion 801 division 1 medical officer ku ong le division 4 Shu Min Thui te an ni thu ni pido PDF thu puang tu bu hla thi shu chuan a soyani silai mui na fu palawangin tlang au aboral karen bil pek tur tia microphone nena au thin chokshe VCP chu silai muin a fu palawangin aboral zui nga lani
tin sigang divisiona kho pakhata bong rutu chu PDF 10 an mana anei tu hne na bong an pelet le a reilo te NUG code po an hong thei thuai do na chuta chuan report in petheyang tin an soi ani Miss Christian Scanner Bucknari chuan Myanmar mi puite amang thata UNO in Myanmar am palai bi kata na ruat United Nations Special Envoy to Burma Miss Christian Scanner Buckner chu October ni somthum pakhat sang ni somni pakhat khan amo phurna achel hun chunga topta ka wangin office akalni nung ber anita a Twitter atangin hetiang hian Myanmar mi puite chu chi bai book in thucha asoyani voin hi iwen in a biak takamin ruat Myanmar am palai na min chelte na hun nung ber ani a Myanmar mi puite chu ka du sakma sang ber ka hlana cheu mi puite hne na ram in rel bol na thu nei na in chan le huna chuan rem na le mo na lawm turin la mang karon let le ngeyang heni kan lom tur hi arei don to lova Myanmar mi puite hi ka thinlung le ngai tuina zong lu tu te ni ti na soyani tin UN Secretary General Antonio Guterres chuan November ni khat sang ni somni pakhat thotan ni khan kal chuak ta Miss Christine Scanner Bucknari ayo turin Singapore mi Noilin Haizer chu aruata ama hi UN mo phuna sang takum thum chuang lo chel to ani sipailal thian tha American sa pachal Burma azin United States Ambassador to the United Nations lo thok to le New Mexico Governor ni thin chu Myanmar ma azin ti hriat ani ni pi do khopuya hian sipailal Senior General Min Aung Hlaing po anin muwa Foreign Minister U Wana Mongluin le Health Minister Dr. Dapute Khainen po Commander in Chief na rualin anin kom hawani Senior General Min Aung Hlaing hi President ni chak takani wangin Presidential Palace angat hesa pachal hi alo mi khualani ti an soi Richardson hi mi pui har san tok te tranpui na kong rang humanitarian issue lama ton hriat nei thatakania chu wangin dot het khaingi en kol Relief and Rehabilitation Department na chungchang lam soipui po ala tumani azin chungchang ero US sarkar tirani hranlem lova ama mi mal thanem ngaina liawani thu an soi sipain sarkar an lak masak SLORC hun lai atang to khan Bill Richardson chu Burma Sipai dictator hui General Khin Nguyen en hian anin ko mai hle thina General Khin Nguyen hi Burma Sipai en thlatupol Military Intelligence Chief ani thin bok ani tuna Burma rama azin chan po hi tunma Sipai dictator athian hluiten an somna wanga jin ani thu The Associated Press chuan ata langbok azin chan chi hi chiang taka hriat nilo ma se mimal thil ani mela Burma Sipai lalten an soma wangin defense lam thil po an soi kai mai theinin an soi COVID-19 thrileng laka ven hin na chungchang te zirna kalpui dan tu le chom dol na thil lam po an soi kai don ni na lang he sa pachal hi Burma rama azin thainan retired Air Force officer Cardinal Khin Mong Thain le MI officer thin ngui tun ten ruam man na thatak an lo nei pui ani Mr. Bill Richardson an kumsang khazako sumko paliazin tum khan athian pa Burma Military Intelligence Chief General Khin Nguyen chu Prime Minister mo phurna na SPDC sarkar hnuai a thok mek nge ani chu mitum chuan Mr. Richard hi kainin MP kan tiang na chu America rama a thok mek boka NLD hruai tu Aung San Suu Kyi nen po amaina house arrest an hren lain mu an lo phal sak to ani ti chuan Aung San Suu Kyi po akum le maya an chua zalen tamai bokani Mr. Richardson hi tunma NLD an sarkar hun lai khan Arakan marlama boina chuak chingfel turadin Advisory Committee of the Rakhine State Recommendation and Implementation a member aloni to thinani chuan nachel chungchanga State Councillor Aung San Suu Kyi nen mimal takin in huain anlo in ti thiam lova tongkam moi lo tak po pisu chi chunga po achak chuakani chu wanga in ti thiam talawan ni January sang ni somparet khan advisory member ani na tangin ein nuk dok to bokani Aung San Suu Kyi ve thung chuan amo phuna an pe committee pi lama thil tam taka inrol lo na tura inrol wangani ati ve thung UN Secretary General Antonio Guterres chuan Richardson Burma rama jin hi rathatak achu bai sei thule US sanchin bumi journalist
Danny Fester chu Sipai Council Sarkarin chu atir thuerin thu soi bok ani America Sarkar timni lo ma se hetianga US thuneina sangchil to Burma rama Military Council Sarkar hroi tulu berte amu thei wangin Khovelin Mr. Richardsona Burma jin chungchang hi an ngai ven le ani ole khati zongkha Myanmar chanchin thar kan puan theite chuania Mizo Official Channel clear tu lengai thatu zong te in zawai chunga kan lo me